Di sala 15 padişahîya Qeyser Tiberio wiha bû. Pîlato waliyê Cihistanê bû. Herodes serdarê Celîlê bû û Henan û Qeyafas serdarên kahînan bûn. Hingê gotina Xwedê ji hena re hat. Ew çû û li seranserê çemê Ürdünê weaz kir ku xelk tobe bikin da ku Xwedê li wan bibihire. Ji gunehên xwe vegerin, amat bibin, wê Xwedê we ev bike. Çawa ku di kitêba İşaya pêxember de nivîsiye, dengê yê li çolê bang dike, riya Xudan amade bikin, û rêçikên wê rast bikin, her gelî wê tijî bibin, her çiya û gir wê nizim bibin, û xwarî wê rast bibin, û gijahî wê şahîk bibin, û her mirov wê xilasiya Xwedê bibîne. Em çi bikin? Bêje em bikiriye. Hey çelikên koremaran! Lê em çi bikin? Bêje em bikiriye veherin. Yek û du kincê wî hene bila yekê bide wî, yek û nîne, û yê xwarina wî heye bila levake. Mamoste, em bacê kom dikin. Ma em çi bikin? Ji qanûnê zêdetir nestînin. Niha em, ma em ê çi bikin? Bi zorê tiştekî ji xelkê nestînin û bêbextiyê li wan nekin. Bi meeşê xwe razî bin. Bêje me, ma Mesîh tu yî? Ez we bi avê amat dikim. Lê yek û bê ew hêj min biqewettir e. Ez nehêjame ku benên çaroxa wî jî vekim. Ew ê bi ruhê pîroz û agir we amat bike. Melhêba wî li destê wî de ye ku bêndera xwe paqîj ke û genim bixe embara xwe. û ruhê pîroz di şiklê kevokê de li ser İsa danî. û dengek ji ezmanan hat û got: Tu yî kurê min ê delal û ez ji te razî me. Gava İsa dest bi hînkirinê kir, ew nêzîkî 30 salî bû û bi ruhê pîroz tijî ji çemê Ürdünê vegeriya. Ruh ew bir çolê û ew 40 rojan ji aliyê îblîs ve hat ceribandin. Wî di wan rojan hemûyan de tiştek nexwar. İblis ji wî re got: Ger tu kurê Xwedî bêje wî ku çî bila bibe nam. Vîsandiya, mirov nebinên tenê dijî lê bi her xebereka Xwedê. Paşê İblis ew bir birindahiyê û hemû padîşahiyên dinê nîşanî wî dan.
از وانا همو بدم تا او جمن راحت ندان از دکارم بدم وی یکو از دخازم کتو جمن را هری سر چوکان همو ویجی ترابن نویساندیا تیش خدای خور بپرزی و بتنه خدمت اوی بکی هنگه ابلیس عیسی بر اورشلیمه و او دانی سر برجا پرستگهه کرتی کری خودی خوش بر باویجی خور چیم که نویساندیه خودی ویل ملیاکتی و خوا امر بکه که او تل سر دستی خور راگرن کلنگی تل کبر کی نکوه نویساندیا خدان خدای خواه نجر بینه و او هات نصرته جهه کله مزن ببو روش باش روش باش وک هر جاری روژا شمیه کتناف کنیشته و جه خواستن کجی کتابا ایشایا پیغمبر بخوینه رحی خدان سرمنا وی از بجارتم کوز مزگینی بدم فقیران وی از شاندم کوش گرتیان را ازادی اوشکوران را دیتنه بیشم جبو از بندستان رزگار بکم و مزگینیا سالا خدان یا رحمه بدم قنج دبیجه اون ویسارک و انها بهیست ایرو هادا جه خواه نویسن هات جی خواه بسیح بطره دکاره به سوزه پیشیده همه چاوا بزانن پیشک هونه به مثل جمورا بیجن حاکیم و دخوا قنج که هونجی هونه بیجن او تشتین تل کفرناهو میکرن ولات خواجی بکا اش ورد بیجم تو پیغمبر دلن ولاتین خوانینن عیسی بوان گوتنان دا کشکرن کو او مسیحه یکو خودش بو خلاص کرنا نتوا خوشاندیه وان جهویان او قبول نکر وان دخواست وی جلاب باوی جن خوار لی او دنا وان را در باز بو بریا خود چو و هاتا کفرناهومه باجارکی جلیله سردستی روماییان لهمو اسرائیل خویا بو ملت لهیویا مسیح بو دا کوان جبن دستی رزگار بکه سلامت لوا خیر و سلامت ماز بکەم قایکاتە سەر چاوە واقعی ئەوێ هەرە مەرە بپەیوە جمرة بيجة ئیستا ژمەرە بێژە
دو مرۆڤ چوونە پەرستگەهێک و دوعا بکەن. یەک جوان فەریسی و یê din باجگر بوو. یê فەریسی رابوو و چخۆرە ولۆ دوعا کرد. یا خودێ ئەس شتەرە شکر دکم کو ئەس نەوەک وان مرۆڤێ دینم. رێبر، نەحەق، زناکار، ئانجی وەک وی باجگرێ هاما. هەفتیە دو ڕۆژ ڕۆژی دگرم و داکە هەموو ماڵێ خۆ ددم. باجگرژیش دوور بەسەکنی و نەتخۆش چاوێن خۆ هەڵدێ ژۆر. بێجەسنگا خۆ خست و گوت یا خودێ ڕەحمێنمە بکە ئەس گونەهکارم. ئە ژۆرە دبێژم. یê باجگر عەفوبووی چوو ماڵا خۆ نەیە فەریسی. ji ber ku yê xwe bilind bike wê bê nizmkirin. Lê ku xwe nizm bike wê bilind bibe. Qaka xwe baş ji dûr ser kurayê. Torên xwe bavêje nêçîra masiyan. آخ خوسته شبا چو همو هم خبتي ليه ما تشتك نقل ليه لسر قوتنا تا ازي توران باويجم اقوف يوهنا Akuf, Yuhanna, kayıda kabini ver, halime bikin. Hem nikarım, zıvırcık verin. Abkas besser. Daha besser. Ya Xudan jimin dur keve. Ez yekî günehkarım. Netirsa. Jinha pê ve tê mirovan bigirî.